برتی برتی حیران برتی کمام علیکم من را برتی خما دل خورا دل که خواگر حتی پیرو که چه دست من گر برتی برتی قربان برتی 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 حیران برتی آوا بیرا گرما کلی آوا بیرا گرما کلی لسر پیابو حضرت علی از شم دسلن گوی کالی گدلی و ما دنیا والی برتی برتی قربان برتی 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 حیران برتی Kurdên bi rûmet, Kurdên Anatolê navînin hêja û giştîk bi xêr hatin. Bi navê Platforma Kurdên Anatolê navîn ve giştîka silav dikim. Îro heftê mehe mijdarê 2024 Pêkan TV dîsa dest bi weşanê xwe dest bi yayînê kir. Em dizanin em hinek dereng man ji ber ku hinek guhertin çêbûn, hinek me di nav xwe de kar îş li hev parve kir, ji ber wê em dereng man lê ji vira şin de yani ji pazartesî ji duşemê şin de em ê dest bi weşana zindî yani bi canlı yayîna bikinî hevalên ecer, hevalên nû yê bername birêve bibin wekû ji zemrokî duşembe yani rokî pazartesiyê hevalê me Vehdî Çelîk yê programê birêve bibe. Nîvanê xwe jî Birêz Qadir Çelîk e. Mijara me xûniyê me li ser kelimeyên ku hatine bîrkirin heta niha hatine bîrkirin û kelimeyên ku Kurdên Anatolê navîn bi kar tînin û li Kurdiya standard zêde tune ne ê li ser wana sohbetê bikine. Em ê li virin û em ê ji vira şin de bername televîzyon mînak me gotî bi hevalên ecer em ê dest pê bikin. Em careka din dibêjin û bi xêr hatin. Pêkan TV vê gavê li ser YouTube li ser Facebookê weşanê dike. Lê me xwast ku em li ser Instagram X'ê yani Twitterê jî bikin ez bêm li wir hinek pirsgirêk çêbûn em ê wê jî çareser bikin. Em îro li ser em îro Platforma Kurdên Anatolên Danîmarka vê weşane dikinî ji bo ku em ê ki roja yekşemê rokê pazarê li Kopenhagê yani li Îsoyê semînerekê çêbikinî. Me xwast em hinek derbarê vê semînera de em deng kin em hinek we agahdar bikin hinek ve bidin naskirin va semînera çi ye ne çi ye em çima dikin me loma va bername çêkir û wek me gotî rokî duşemê yani pazartesî weşana pêkanê zindî û êdin dest pê dike. Xêr ji wê wekû dizanin li Tirkiye hikûmeta AKP MHP dest da ser sê belediyê partiya deme. Yani AKP MHP hikûmetê bi vê avayî dixwaze
پایو خه لبا ترکستان سنتزیو بلند بکه و جهیلا دوما جی قیوما مشروع بکه جاره که مزکن پارتیه دمه بلدیه مردینه به صدی 57,4 هینوی بلدیه باتمانه به صدی 64,52 دنگان هینوی بلدیه خلفتجی پرانی دنگان هینوی چه حکمت بلدیه اسن یورته استانبول جی کرد بو او جی قیم دانه سر ام وک پلاتفورم کردن آنا چولی ناوین و قرار AKP MHP تندی شرمزار کن و نحقیه لهمبری دنگ داین کرده یعنی انسان کرد که دنگ خه داین و نحقیه که از ویش بیم بلدیه باتمانه yani belediye rayek heynoy li Türkiye hin tu partiyo tu belediyo sedî şîyes dudu pênco dudu heynanayî ji ber wê em dibêjin van neheqiyê li hemberî kesê ku rayê xetide partiye deme va bêedaletiye va serdestkirin e yani gasp e va zulm e em vê qebûl nekin em şermezar dikin li hêla din jî em dibên بلا هر کسک مافی خیلی دموکراتیک با آوایی دموکراتیک لهمبری وی ظلمه در کبن و ظلمه قبول نکن اموارن سر برنامه خه وک مگوتی برنامه مال سر او که سر سمینار کم روکی یکشم یعنی روکی پازار بدن نها وی گاوه دو میوان من حاضرن از تخازم وانا بینم سر اکرانه ام جیب شنده صحبت اخه بردوام بکن بریز حوزان فیگن نیوانا مایه از بینم سر اکرانه وی بریز حوزان فیگن تو بخیراتی برنامه پیکان تیوی خیر سلامت اجیوه سلاف دکم ریا و شانا پیکانه دا همو تماشابان می هجا سلاف و ریز دکم جارا کدن ام نیوانه مالباتانه ام بیرو سر مجارک دا وسا گنین yani dinlemek Kur'an yani damkini dağfini hem taşıyani Kemal خشا خشا گتیه چه نظام hem tavani şahidi bizim he. Ama tavani zaman Kısmı da xaral tamam ha. Azab nuska rukum başı. نه نه داسته ما او فیگن طبق هم مسکن hem tavani zaman hem لبوی سمینری که روزه یکشنبه به هم جی لبوی قوی ماجی اجی نکوکیک لسر شارداری مدونی هزار جاری شرمزار دکن anti demokratike zaten sistema da ama hinci li ser baxfini ez xurtasîna wana bêjim tu nîvanê de jî me silav bike û paşê em ê têkevin nav nîqaşa û değerlendirme nixandin. Kemal telefon te li ser masê Notdan güzelmiş bu. Ari. Telefon te ser masê Not ne sarması tasmıdı. Ha, tu tanki berjur hay nezbî me dengê were birinî. Azayın kakamadan. Yani sanki de guzera dixî. Az tahmin nakim jıvırdı kakam. Ez dengî te tu birimê tê birinî. Ê nihat hayê dîsas. Emek işte ki yanım işte işte yani tekavül mı karınca kiriyam. Neyse em pitej dest pê bikinî em bênî ke Kemal tu bixêratî bername Pêkan TV ama va xişa çarek me jêr nedî. Çünkü telefon qefe tengî berjir heyne ke Kemal. Berjim ayna kakamadı o. Ha, te berjir heyne kem tu sanki. Ama dîsas. Bavar nak. Ha. Neyse tu devam ke tu ew bike. Me got tu bixêratî bername Pêkan TV. Deng te ew ke jî gulê deng te we jî
اره دنگی تی مجی مگو گله قطع گلی تایو گزر مگو گزر تخاویه جبریه مشکلی گزر لوما مگو میکروفون çıkarsın mikrofon gitar Kakemal. Ana düzelmiş bu işte. İşte tabii dangi hayır edisot Ama Kakemal. kanka ama ben ki diye bak. No nejmi da ej tabi. Ta mikrofon gitar da mikrofon. Güme da. Yoşka. Tüm mikrofon falan tüner lo. Ne yaptı birini? اره نه که باش بود Valla kanka Ahmet işte yani tutturmaz zani yani ha. Az çaya kaç var mı? Ben yatay ne Ahmet? yani herhalde evvel Ahmet denge خواهد براندنه حیات که دنگ اول کمال چه بکه دنگ وی حتی براندنه gerçekten جار تکنیک وسا معرفت دیگه لینسین تماشا بانه می هجاجی لیبورینه قبل خوازنی و جبوی که تکنیک وسا هنه که تبله هوی چه بو Dengemin he no dengemin. آنا بو Ha tamam. Em Kakemal az avuk bikim dengi tamam meskin em jir çare gibi kusura mesmekin hinek aliyo tekniki da problem çebun. Vek ma goti em ve barname jboy ku em roki pazar el İso'ye li ser ekranış xuyet ke adresî me nivîsiye روکی پازار ساعت ناباری 1:50 امیک سمیناره که لسر پروبلم گنجا گروب چتا کو ترن تاویتون یک جی گروب دینجی و دیندارا آنجی دینجی نه دیندارا دینجی و امیک سر بدن کنی دو میوانه میهنه یک کاترینا علی غاسموس لسر او کسک چوی توا گروب دینی بونه لسر وان لکولین چکریه و لسر وان پسپورا خودی زانایه اوک به میوانما دیدیو جی شنگول اخبل دنیزه شنگول جیوه کند زانن کردکا ji Kurdên ana çolê navîne salana li Danîmarkayê li belediyê Îsuyê encûmenî kirî û bi pirsgirêkên genca ra yek bi yek rûmaye û li ser vê meselê him jî gendê bixwe jî pedagog e yani li ser vê meselê uzman in ji ber wê em ve kesi gulametine ve giştka davet kin warin gula va insananın eğer ku problema ka vang çebû bu gence me em çi bikin dê bavê me çi bikin çi nekin em ê çin hereket kin em ê çin vara denkin yani wek her kesek dizane li va problema zêdetir li Danîmarka û li İskandinaviya pire li tevayê Ewropa jî hêle zêdetir li dewletê İskandinaviya İsveç, Danîmarka û Norveç va grûbê çete, grûbê dînî û problemê genca hîn zêde ne.
جبر به مخواست وک پلاتفورم کردن آنها چولی ناوین دانمارک ام برنامه که ونگ چکن ما انسان موارن گلینن بلکی جی دستشتا فیده بگرن هم وک دی باب هم وک انسانی که ویش را مجلد بن از تخازم جبوی ویج پریز هوزانا هیجا فیگن بپرسم دماکو ما قالوی مسئله کر تو تخازی چی بی؟ Yani naha mesela vaya mesela ke pır giringe mesela ke ku insanın karat saat ya da yaji pe seminera na bine zaman çünkü bari her tişteki sosyolojik ام بینی کرده ام لسر کرده داخفنی کرده که اسکاندیناویا جیان دکن کرده که آتنی اسکاندیناویا کرده که آتنی اسکاندیناویا به تایبت داری مرقا همه کرده می آناتولیا ناوینن yani ya جو قونیانه یا جو قلیانه یا جو ام بینی جو دشبوره که خاطنه کرده می که جو قونیه جو آناتولیا ناوین هاتنی ویداره دناف گندا راونه جبر پزیخه جبر حولیخه جبر کارخه گند باولا خیکم کرنه ام بینی نسد شستی هاتنه داری مرقا ایل نسد شستی هاتنه پرخه تا سیستم دولت دا زمانی خه قدخه و نه خواندنه نه خودی دیروکنه نه خودی تاریخ کو زانبون سیستم آخه تو نیه دولت لی ظلم کریه پس ظلم کی گوش بورنه هاتنه آناتولیا ناوین جور داجی سبب و صدم خه دیسا بونه هاتنه اروپای انسان ما که وسا هاتی اروپای هم جبر دفتک نونی هم جبر نزانه بونه پاراستنکش خرا چکنه پاراستنک کو چند هنر خه o zamanı ha işte em beni kimliği ha beparezin. Tabi nave parastına da lekolin te nekirne. Tabi nave parastına da ji tirsa kuvan da nebin belki bzanabun belki bnezanabun ji xera sınır çekirne. Va sınırna jî em beni generasyona duyamin bu. Eklin haftê hotini li heştê hotini yemina min li nodî hotini tam iki vera به darmak çetibin sosyal av yani sosyal miras. Sosyal miras ki disa tecrübe kadar izoli da izolasyona kadar mazlum. İnsan evet miname yuvan miname teneman de bak ki çand hüner ki din hayat çand hüner ki multi hayat. Beni çi işte ام متبن چاتی که دانی عرب و ازمان و نظام چو فرق نینه ام درمکی داستن اما هر دولت که هر انسان که جداره که در جهاتی جزارو که من تشتک دزینه چه دزینه زمان دزینه عرف و عادت دزینه işte ام بینی دیسا ریزبونا کل ده بابا بکن اویان می فیودال خاشید بله دست مچونه از نابیم فیودالیزم باشه نباشه اما فیودالیزم خیلی باشه یه انسان جو مزنه خیر از ریست گره جده بابا خیر ریست گره یا جی چند هنر آیده تکره واجی جی دست منی که قسمن هاتا دزاندنی ای جوانی تمال دا چرت که işte te مال ده باب هر یکی بدونه خده کلی بر کاره کلی بر işte بر نظام تشنه مشغولیت نداره ای تره مکتب دارومخالی نه نظام چنه در و دیسا مولتی کلتوری وانا هایتنه او پی جازیبته که وی ریه داشی ایت خواستنه کی گنجه من جه kimlik hep dururken. Ve belki henek sistema bzana bun kiriye, henek oji nazana bun kiriye. Ve korte me civanı me racale dalal kuçuni tava grube istran buni işte grube ku ambini pır kırdı ben şey. Pır وسا işte داعش nizamçı گیشتک جبوی کو دو بابا
حياته كركي خد تعقيد ناكل شو فهم ناكل فهم بكن بلا حتى درك فهم بكن وياك يادو يميجي بزانا بون جوان كرت تناسيش مش كنش هم جو سيستمي كي ام بيني دايشة دا هم جو جروب چته دنه تناف باجار داري مرقا دا بزانا بون جوان كرت قتكي كرت لسر كردان لیستکه که جخت درخستن و تنابونه هایی یک واجی واسه بو کنترلی خنایست تو بغازیجی نخوازیجی آیده که ایلا تو ماله یکی دا ایلا یکی که یا چوی دایشه یا جی تا و گروب دنه محله یا جی باجار بوی هایی وانا جی ایدن هاتی مرحله که وسا که تو مجبور بریه سمینر دا بریه ام بینی بریه چند هنر دا بریه سازیا دا بریه خواندگونه دا تو پیشه بام بگری که جوان تو مال دا بحوه لدر و لنا عرب و ازمانا نه لنا بیانیه نه اما تو مال دا تو به زانبویه دو باوا دا به زانبویه جواکی که دو چنجش بوی ویج مثلا پیوستکن بونو که پر مزن هگه یعنی پیوسته که جوان من ایدین وان ناف کردا به کردا بحوه به حواله دنه سپاس کنیم اولی که احمد دنگم احمد ته شو از داخفم احمد شو دنگم ته دنگم نه tabi yani disa jî li ser ve pir mijar jî hene pir em bênî însan örnek bide jî heye însan bêje kî dê bavê çawa yê pêşiyê va tiştana bigirin ya figen tiştekî dengem mesela te herî basît dengem tüzü figen însan dikare temal da stranekê gudar bike tarîxê wê strane vê re bê gotinê we strana vê re bê biz avekî xweş bi avekî ku zarok fan bikin figen dengem te yani pir cara deba ve me jî dikirin ez tahmin dikim ya generasyonê min re jî dikin wek bi avayekî dîktatörî wek bi avayekî ku işte ez otorîte me tu gerek wek mîna me bikî tarzê diçîn ser xwe figen ê sera zarok ino jî li derva wê nabîne ama li derva tihewîn ne parata dine vê re eleqet dibine fêrî çandê hunerê xwe dikine misal mesela figen dengem te dengem min figen figen 2024 çê dibin figen dengem te figen وچرلو یکی دنگ تنه یکی جای دوست کنن آدمه gerçekten. Allah Allah İktawasa multikültür teşxera kir felsefa jiyane inga ningî te figen dengem te figen tu kerem axet ki evk ba figen dengem te da dengem min hayno figen dengem te Eval Ehmed dengê te tune. dengem min he dengem min he Kemal 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 tu telefon xavan dast xaka ma da ser mase من تا دست خیلی dine ser mase ve zoreji دی مثلا کل masa te he dine ser mase daraka kavk ba Yani denge eval Ehmed jî tune. Ez Dengem min he ya dengem min tüze belki pir pirsê xwe jî hazir kiribin ku pirs bike ama Kemal her bak Tamam. خشخشه te hinge te شخص شما تعمل İşte hele telefon ta da یک وره شتر ve düz bike یا سر بکن ما بیاد بیا یا تشت aj jvir da tişte ki nokim telefon açık daz xaka آب کر Potek. دست را کن را tiştek tuna poçek ipsarda yar poçek bında یعنی تو توش تلفنی مده arari sadi saç telefon ta da ji min re binivîsîne figen aştar binivsinim yaş bibornin
ببرنن و کنجی دوینن سه سوپر تا کمال ama خشخشه he denge من he az film lok ma çuma figen denge min nawize Tamam. denge min he figen بعد این سیستم چیه تو این طرفون تره خیره که کامل ta خشخشه eve javji min nawize figen tu mutwizi figen min nawize figen kam figen darxin ma her wara ki var bu kaka kامل giriş çıkış gibi ki ta nova tu giriş çıkışa kaç tar yardım katına ya çır bu kامل şimdi dare no darme kam kavuk bin kam meskin kamek çırakni yani bir böyle konu mu böyle yani zıvırda az şuna kim sarıyordum kim. Erban işte ses süper, ses lakı süper Allah. Şakış yalnız yemekte. kaka mı fotoğrafım çima dötü daradın mine bak iki yerde çıkarıyor. Ne problemi, müjdüdün abi ne problem. Problem ne abi? Belki de çiğ yapmış yok mu? Yani şakışa geçti te neske kastigrim şakışı tarre. Şakışı ne turna dengi tabri. میوانن قدر قیمت و قصر مسمک جهله تکنیکی دا کمالی بتن المالا و کسی بره یاردم کشتنه جبر و خشخشته و کمالی اوک ناکه فیگن جی دنگی منات یوست من فیگن درخص مگو جارا گدن وره از بیم او جی نها وره اما صحبتا خبر دوام کن وقت فیگن اجی پرتشتانیزمن و پرتکریگه که مزنه لکردن آنا چولی ناوین نیکو لدانیمارکا و لإسویج لولات دن دجین و ترن توا گروبن چتتون ترن توا گروب دینی دبن جیبشن داجی هم ده باب هم گنده ویرا تلازار دبن و ویرا سالا پروبلما دجین مدی یعنی لدانیمارکا لإسکاندناویا نسکی صد مری کردن آنا چولی ناوین چون توا دایشه بون لکوپنهاگن داره داشتا ما گیشت با هم ناستکن هم مبیست مدید بجاوخه و پروبلما که پر مزن بو فیگن دنگه مه آره دنگین تا آنها هم. گاوی دنی چر بو خرسه نظام دنگ تو نبو ام بردام کنی سپاس بای گوتنا تا ام جارا که دن بینی سمیناری ما دهی مه روکی پازاره ساعت نابری 1:05 دایه وایل سکولنا کانتینی وایل سکوله ادرسی وایل دلن 1:26 ایسوه مکتبه ایسوه که ام هر جارا لور سمینارا و جوینا چتکن شخال کوبانا هر کسی که وی جید زانه و ناستکه نا فیگن تا تشتا گوت که اگر که انسانک که کسک لسر کوک بناتیخه جیان نکر شین نبو ایوان در پدر با کرک جی گنده جی ایوان جخه و زمان خش کلتور خش دور کون ام نهات یونن دانیمارک ورنگی بدم دانیمارک دجنی جیانه دکنی پر گنج چون توا چتا بون پر گنج چون توا دینی گروبا بون وانا پرانی وانجی کردن آنا چولی ناوینن پتا فکراتا چیه و چما ترنه و گنجانا Yani وقت من گاوه دنجی گو بلکه نرخاندنه مدا هنک دنگ تایجی چو یا جی یه دنگ میجی نگشت بالا وقت مگو ویا گردایا دربونا آخا مایه یعنی گردایا نهای دیروکی کرده دا مستکی کرد 1000 ساله تم گوش باره بونه
kalan parça buna çuna her dereke dünyayı cihan dike. Her derke çünkü her carek sürgün bu ini. Saddam çı dıbe beraber. Saddam gerek işte tabi siyasi bak, Saddam gerek işte zulmü zor be, jiber zulmü zor çune, ya jiber geçime çune, jiber para kazanç kirine çune, çune le derek edin khastine jiyan bikin, çi dibe beraber be, her göçberi hatiye ser Kurda, ji Kurda tiştek hatiye jizandım. Ji Kurda parçak berme, ji Kurda dirok berme. Ji bu ve ji جنبه دیروکی آناتولیا ناوین تو دنیری جه هر چهار پارچه کردستانی دا بار کرنه هاتنه اوه که یایله که یعنی زوزانه که وسا قره نه آب نه یشینی نه تشتک لوی داره جیانه که خچه کرنه برکدانه کدانه خلوی داره هم بینی خکرنه خودی تشتا ایوی جاره جی هم بینی سیستما دولته درکه کردی قدخه بو هر قازنش تو نبو işte دوا گندانا دا مجبور من هاتن Avrupa. Gavek هاتن Avrupa به Türkiye de ben uçurum ki pır mazın şey bu. Uçuruma çe bu? Uçuruma ku kal mesela kal ki hada اكيد بدم قال كي من الجندي ما لبات بزخه شواخي برپس işte چند هنر خه عرضه خه هر چی خه جشت باولا خه کم کر هتا ویداره ام وقتی که باولا خه کم کر بوی باولا را زانتی خه نینا زانتی بشو ما بوی باولا را تنه او باولا هات منتالیت نات منتالیت هین لگن بو ای بافکی من هات ویداره بافکی میشه ام بینی گاوک پیشوا هات işte evji belki hinek tiştahta ben tiştek farabune paşa ام هاتنی ماجي ماجي هناك تشتغل كرن مثلا ما هم نونك لسر سلاح هاتي لخستني ما دي ما همجي ام بيني ماكينة توست ما دي اما جواني كلفه داره مزن بوي هاتي دونه تشتك ندي ام بوني كوبريا جه قالو بيره خدا ام بوني كوبريا كو جواني ل2000 شبه هاتني دونه اما ما گروا کوپری بلکه ما باش نکرم شما ما باش نکر ما جی هنه که ما دیرو که دور بون هنه که ما نخواندن هنه که ما بلکه ند گوتنم کردن جی اما ما او کوپری باش نکر ایک ما او کوپری باش نکر اینگا جوان ما جی دکابنا وی حالی جوان ما جی دکابنا مولتی کلتوره اینگی علاقه که جمع نابینن جده بابا نابینن Tarımlar darvo dibine. Darvo jipe şirinte be hoşte çünkü darvo çanda hünere hatıdı. Kırdı işte belki yine kızdı masterci. Haj çanda hüner aha dur kıstına. Haj strana hab dur kıstına. Haj govanda hab dur kıstına. Haj nivana dur kıstına. Mesela bari az zoruk bum nivana kalak dedek tata malema ام همه رو تنشتنی ما چرا که وی کالی گدارد کرد ما گوتنه وی کالی گدارد کرد ما جه تشتی که بیفسا اما یه نه نیوسا یه نه نیوانکته تو بیزدارو که هر را اوده لسر کامپیوتره تو چه بکی بکن منو نیوانه ما بتحل جبین اینگا از دارو که زاتاج مال دور کردیم سپاس یعنی دودبی توردا تنه سوچی سیستم تنه سوچی ما ده باواجیه نه از وی نابیم سوچی سیستم هیه چونکه سیستم زاتن وی تارزه وی جیانه تدته مگو چه سیستمی روزانات نابین یعنی orta doğuya en parça kırına tıştık daima sistemi Avrupa'yı konferансist dayı جمالبات درخستن دایه و به زانبونجی zaten ام بین داعش و یجی چته دانی مرقابل به زانبون لسر جوانن کرده دیستی که هیا yani peki az inge ve perskimi demek inge perskirika saziyuce yani mesela vak tekan maji tira kha va problemana nina nazmin من نکری tabii امجی پایا مجی هیه پایا مجی هیه اما
مثلا تشتكي وسجايا عم بني جبويكو انسان بري خستن بوا انسان لخاب قادی در کبه بدل هاتنا داینه نه هینج بدل تینا داینه آب قوی مر سر من تجری تیل سر من یه زمانه من قدخه یه هنرمند من تین کشتنه نظام هر چیزی که تیسر من ام سازی مثلا دبین ام زانانه نه یا جی ام işte هنه که کرد اکتیویست کردن باری من aslında هفت قاطع درانه ایده باباج درانه Figen tu ama tenge topu saraf ki az ma Kemal evet tenge tenge çıkas tabii kışakış hava. az topa sar hafkum جبوی وجی وقت امجی هم هنرمند هم روشنبیر هم سیاستمند هم گرافین خگرت پر حفقات بکن özellikle نجی لسر جوان ما اوروبا جبوی وجی از هیوی دکن باور دکن حواله که روکی یکشنبه وارن سمیناره به فیزانه بونه وارن جبوی که هنک uzman جی psikolog جی لسر و یه وقفن یه دنکن بلکه پرسپکتیف نوانه هینه جدا هبن ام جی پیشی وی asimilasyonu به وی biçime ببن Spas. Ka Kemal ew ki kışakçı devam ki ama با ما مجر çare gene çünkü jehlet da pik avuk bikam am disa jî berdawam kini ji bo seminerek em rokê pazarê çeknî te çi bê ma çima însanê ma warin gulênin sebeb çi ye? Kaka Ahmet destê kêda dengê te Erê dengê tê ez destê kêda wes spas kim ek li ser ekrana evala mêk me gudar dikin ez wana jî silav hürmeta xecêrê dişin spas dikim yani gündemka pir pirê giring e yani heta însanê bikane bêkî em tenîskê manî derînê jî yekê ji ez bixweş pir dixwazim em li ser vê deng kinî yani pir însanê me rewşenbîlê me ma warin öneriye xeçine fikir armana xeçine ma bên çünkü yani tiştî pir giring e ji me tenê re ne dibên gençlik dünyanın geleceğidir. Yalnız ailenin değil, yalnız halkın değil. Ji we re jî em ê lê neslikinî dengê te Kaka Ahmet. Erê dengê te de devam ke Dengê te ne ama. dengê miş te tu bê tu devam ke Em ê neslikinî bedeli en ağır dîsa em ê didin. Yani va sahte tarikat din grupları ya da Sanki uyuşturucu. van wara horte te xetengê doyê Yani kevekekî tu kadar çi mesleki meske bedel em ê didin. Ji bo wê jî yani xemgîrîka pir giran e. Ez bixweş 2 sala Holben de çalışmış bûm. Milû derê jî dît ki ji sedî not gî xorte Kurdan e, keçe Kurdan e yani divên yaptırkir divên ev dehliya Kemal çû şalep şin de were yani میوان ما تازن پرتشتابین لی مخابن پروبلم تکنیکی هیه که کمال بشنده هات که کمال دنگه مته خرسه تو دنگ کرنی خود دوام که کمال فیگن دنگه مته آره تلوفری اره او که کمال دن تکر او جی دنگ هاتا برنی ام دوام کنه حتی که کمال با میهات که جا قدی او بکم که کمال دنگه مته که کمال دنگه مته تو متویزی ام دوام کنی فیگن که کمال جی هناك بحث كر هناك تشتين پر مهم قوتن يعني ما قلت برضه سيستم رولي خنالستيه ام دي باv ام درنگ مانی ام نزان بونی ام خزان بونی ام
پی نهسیانی حتی کم پی هسینش دست مچو کومالا و سازی کردان جی کم بون و تیره نکرن پeki جورا شنده چه بوه کرگم چه بکنی؟ Yani tabii insaneki problemek ani zaman psikolojik ani zaman gerek alternatif ke xeci hebe gerek mesela perspektifine pedagojik ya jî perspektifine be aveki ku edin yani Türkiye'de ben ya zararın neresinden dönersen kardır. Ji kudare vegeri ji zararı kudare da vegeri ev kare. Naha em beni mesela 4 salî ber ve derfet tune bûn. اینترنت تو نبود تکنولوژی تو نبود فقیر رو لکو بخونه لکو ببینه لکو بیوزه هر تشت قدخه بود اما نه در فتنه و شانه وقت منا پکانه هنه سوسیال میدیا های سازی ما هنه 4 سالی بری حرکت آزادی داد بری هم بینی هنک در فتک چه بونی به هنک بدل کاتینی داینی دا در فتن چه بونه نه هم تکارنی بینی دیروک کمه هایه دیروک کمه چینی هایه دیروک می گوند بوی نه در هوله کتی دیروک می ستران می کم بینی بر من نتوزانی 15,000 یا 10,000 ستران ما آتن دوزاندنی نه هم میاد توزانی نه هم تکارنی تکونی آرشیفه که پرتوکی که به کردی ببینی هم نه تکارنی پرتشتا بکنی چونکی یک و بدلا دانی میراثک جیشتن نهاشی ام gerek ve mirase dere hole xini dere naskirin bedini generasyonu nahab naskirin bedini em li komala jî böyle li ser sosyal medya jî böyle bername wisa wek mino hîro bedini em seminerek ku li ser online ya jî işte wek mino rojê me em çê dikinî yekşemê bikinî هرنی تمال دا یعنی و پیشنیارم من اول میگم مقدار که نیوان کات با من امزارو خ نشینی بوده هم نشینی بر بیکسر ما نیوانی ما داریم من نیوانی من ناس بکایم کوکی من بزنه کی معلوماتا که کی مریه که یعنی اشخاص پیش örnek dedim çünkü با من وسو یک داد بحثی گنت کر بحثی مالات کر بحثی فلانت کر بحثی بیوانت کر تتزانی کی کی نه چی اینها زاروگ نزانه پیش ما کی çünkü وقتی پیش ما تمام زور ترت که بوده تسلیم سیستم توه سپاس ایشه فیگن یعنی کاره هری مزنی که هم جغت تمام نه دوام که تبک آره نها مثلا نه وسایه نها سازی مجانه وقت گوید دیجی گوت دوباره نکم در فتنه و در فتنه هم بکار بینن ام و در فتنه ایدین بزرنم لی بین خواده چونکه هر چی دقیقه که ده هر درکیت گه ای که وقت جیبو ام gerek izdarî me mesela misal dixwaze here bi hevala xe erew ya jî eslî naxwazim erew jî xerab bikim tiştî wisa neyê ama misal didim ya jî dixwaze here derbim here derve beve folklorikê beve dersê erbanekê beve bêwar em rûnîm kitobeke bi kurdî bixwînî ya jî em gulekê ya gulekê here va gulê kûkî vê gule ji ku de tê bi kurdî vê re baxivin dermex te tevê neke ya ji tirkî tevê neke فیگن ام تنکی جی ترکی دنکنی جبر کو بلکی که زیاده کرمانجه نه فهم کرن ام ورگرنی زمان ترکی جی مناک تگوتی ام نیل هم بری زمانانی او که مدا سمینری مدا و هرد میوانه وارن کش بو جمرا دنکن هرجی کرمانجن لی حوالا کچینا او بخای سورانا بلکی نه فهم کرنش بروه او که پیشکشی خواهی یعنی سونمی خواهی به دانمارکی بی اما جیرا ورگرنن یعنی کسی که هاتی که ایر که دانمارک زیاده فهم نکر نزانی اما جیرا او بکنی جیرا ورگرنی او امکانه جیه zaten şa şengüle hem Türkiye hem Kurmancı hem Danmarkça problem tune. Yani jber ve emi jiyeleki daji şans nami pse zamanani mugo em Türkiye devam kini tabii çi
Cumhuriyet Püskürük niye? Astkarım bir Türkiye'ci değerlendirme habekim. Maşallah bir hafız zamanı. Da kaç ki ders bir bakım. Evet değerli seyirciler biz bundan sonra Türkçe devam edeceğiz. E, Biz Figen'le şey konuştuk. Biz Danimarka'da üç dili konuşuyoruz. Üç dilliyiz. Bizim seminer altyazıda da geçtiği gibi pazar günü ayın 10'u 10 Kasım'da saat 1 ile 7 1 ile 5 arası düzenlenecek. Adres Weile School'un Weiledel'in 2630 İsoy. Hepinizi bu seminere bekliyoruz, davet ediyoruz. Yani bildiğiniz gibi Danimarka'da özellikle İskandinavya'da büyük bir sorun olan gençlerin sorunları, bu çete gruplar ve dini gruplar özellikle Orta Anadolu Kürtlerinin ekseriyeti yaşadığımız İskandinavya'da bu gruplara katılıyor ve dahil oluyor. Daha sonra hem sistem hem anne baba hem kurumlar sorun yaşıyorlar. Bundan dolayı biz Orta Anadolu Kürt Derneği platformu olarak bu sorunu gündeme getirdik. Bununla belki bazı insanlarımız bir nebze de olsa bir şeyler öğrenir, bir şeyler dinler. Bu nedenle hepinizi pazar günü seminere bekliyoruz. İsterseniz Figen, isterseniz biraz da Türkçesi ile devam edelim. Siz bu seminerle ilgili neler söylemek istersiniz? Yani Bizi ben dinleyen tabii. izleyiciler ve daha sonra dinleyecek olan insanlarımıza bununla ilgili ne gibi mesaj vermek isteriz? Yani ben Kürtçedeki değerlendirmemde de söylediğim gibi bu tür seminerler gerçekten de çok geç kalınmış seminerler. Şimdi ilk başta biz Kürt halkı olarak bizim yazılı bir tarihimiz yok. Bizim arkamızı dönüp 1000 yıl okuyacağımız bir tarihimiz olmadığı için e, sistemlerin, egemen güçlerin, devletlerin bizim üzerimizdeki oyunlarını ya da gençliğimizi arasında sabun gibi eremesine daha potansiyel daha büyüktür. Çünkü bir Danimarkalı genci ya da çocuğu sen öyle 2 günde işte bu dini gruplar olsun, işte Danimarka'daki bu mahalle grupları olsun hızlı alamazsın. Çünkü oturmuş bir sistemi var, oturmuş bir tarihi var, oturmuş bir kültürü var. Ama bizim öyle değil. Biz Kürt halkı, özellikle Orta Anadolu Kürtleri göç etmiş bir halkız. Biz 300 yıl önce göç ederken arkamızda birçok şeyi bırakarak o kurak yere göç ettik. Orada yaşam mücadelesi verdik. Yaşamak için ektik, biçtik, kuyular kazıldı, bir sürü emek verildi. Nihayetinde orada bir yaşam kuruldu. Bu sefer de devletlerin zulmüyle karşı karşıyayız. Zaten zulümden kaçmışız. Devletlerin zulmüyle Orta Doğu gibi bir gerçeklikte yaşıyoruz. Kürtlere bugüne kadar hak verilmemiş. Kürtlerin hiçbir şekilde kendini kendi dilince kendin gibi ifade etme gibi bir lüksü olmamış. Başka devletlerin kültürlerini almış. Her göç ettiği yerden de zaten bir entegrasyondur, işte bir soykırıma uğramış, bir diyelim asimle olmuş. Şimdi bu sefer de Avrupa yolu çıktı. Kimi geçimini yapmak için gelmiş Avrupa'ya, kimi diyelim siyaset için gelmiş, kimi başka bir şey. Herkesin o ülkeden göç etmesi için bir sebebi oldu nihayetinde. 60'lı yıllarda bizim büyüklerimiz buraya taşınırken hani bu diğer söylediğim faktörleri de göz önünde bulundurarak bavulunu toplayıp getirdi. Mantalitesini getirmedi. Okuması yok. Gelmiş burada yine kendine bir mücadele veriyor. Kendini koruma adı altında kendini
bir şekliyle izole etmiş. Bilmeyerek belki iyi de yaptı. Çünkü en azından dilimiz bu vakte kadar yaşıyor. Ama bilmeyerekten şu anki gençliğe büyük bir zarar verdi. Ben dedem buraya gelirken o halde geldi. Benim babam gelirken belki biraz daha bir adım öndeydi. Ama benim kuşağımda olan insanlar, belki biraz benden de büyük olan insanlar, biz hem o köy yaşamını gördük hem de şu anki dijital çağı yaşıyoruz. Biz anne baba olarak köprü rolünü oynayacaktık ama biz bu köprü rolünü maalesef yapamadık. Biz çoğumuz, yani benim anne olmadığım için belki bilemem, belki somut örnekler de veremem ama ben toplum içinde yaşadığım için toplumdan öğrendiklerimi, okuduklarımı, gördüklerimle yola çıkarak bu değerlendirmeyi yapıyorum. Bizler de o köprü rolünü maalesef yapamadık. Biz de geçim üzerine düştük. İşte baba pizzadadır, anne okuldadır, anne bilmem perişandır, bilmem nedir. Biz o çocuğun ev kültürüne alıştıramadık. Ben Kürtçe değerlendirmemde de söyledim. Bir misafir geldiğinde biz çocuğa dedik ki git bilgisayarın önünde beni rahatsız etme. Ben misafirimle ilgileneceğim. Ama köyde öyle değildi. Köyde bir misafir geldiğinde, bir büyük geldiğinde hepimiz toplanırdık. O büyükten ya bir Çerov dinlerdik ya bir türkü dinlerdik. Benim şu anda okuduğum parçalarımın %80'i ben o cemaatlerden öğrenmişim. Fakir o 2095'ten 96'dan sonra doğan genç nereden bilsin? Çünkü evden uzaklaşmış. Kültüründen uzaklaşmış. Ailenden uzaklaşmış. Aile kültürünü bilmiyor. Ben kendimden her zaman örnek veriyorum. Ben bizim köyün 7 sülalesini bilirdim. Ama şu anki genç kendi kuzenini bile bilemez. Yani bilmeyecek duruma gelmiş. Çünkü o denge sağlanılmamış. O bilinç verilmemiş. Ha şu anda imkan mı yok? Var. Şu anki imkanlar bizim dönemimizdeki imkanlardan bir kadar daha çok. Şu anda en azından kurumlarımız var. Figen, Oturmuş. tam burada şunu sormak istiyorum. Şimdi yani biz madem ki geriye dönemeyiz, o köye gidemeyiz, gitmiyoruz da o cemaat yok, o ortam oluşmayacak. Peki biz burada ne yapabiliriz? Bir de şunu söyleyeyim. Bir saat 20'de programı bitirmek istiyoruz. Çünkü bir saatliğine programı yapmıştık, düzenlemiştik. 6 dakikamız var. Biraz böyle hızlı toparlarsak daha iyi olur. Arkadaşlardan ricamız programı paylaşın, daha çok kişiye ulaşsın. Bu arada çok kişi selam gönderiyor. Dede temiz, Juara Slav, Jitav Yapalira. Alaaddin Aslanboğa, diğer arkadaşlara, herkese selam ve saygılar. Buyurun Figen. Yani bundan sonrası ne yapılır? Ben tabii ki dediğim gibi bu böyle 6 dakikaya da sığmayacak. Çünkü şu anda ben Kürtçe'de de söyledim. Belki dediğin gibi Kürtçemi anlamayan ya da işte daha çok Türkçe diline hakim olan arkadaşlar da vardır. Şu anda bizim yapacak çok şeyimiz var. Çünkü bizim elimizde bu halkın öncülüğünü yapan, bedel veren, canıyla bedel veren insanlar var. Biz bu durumları tartışabilmemiz için binlerce Kürt şehidi var. Özgürlük Hareketi'nin yürüttüğü bir çalışma var. Halen de dilimiz tecrit altında. Halen de siyasetçilerimiz tecrittedir. Önderliğimiz tecrittedir. Bunun için çok bedel verilmiş. Nice sanatçı arkadaşlar şehit düştü ya da öldürüldü sokağın ortasında Kürtçe müzik yapıyor diye. Ama bununla beraber her ödenilen bedelle beraber bir miras da bırakıldı. Nasıl bir miras bırakıldı? Şu anda istediğin her zaman dijital olsun, kurumlarda olsun, gidersin bir Kürtçe kitap getirirsin, okursun çocuğuna. Gidersin, işte kaç tane cilt Kürtçe şarkı kitapları var ya da Kürtçe tarihi kitaplar var. Ya da kurumlarda gidersin kültür dersi görürsün ya da gidersin işte bu gibi seminerler düzenlersin ya da gidersin çok daha farklı şeyler yaparsın. O olmuyorsa
Gidersin bu gibi dijital programlarda en azından kendini eğitirsin. Eskiden bir cemaat gelirdi, biz giderdik otururduk. Şimdi de dersin ki işte falan yazar Kürtçe tarihini anlatıyor ya da falan yazar diyelim gençlik hakkında konuşuyor. Online ona katılalım. Yani şu ankiyle o dönem sadece araç yoktu. Şu anda araç var. Biz bu araçları kullanmak zorundayız. Biz bazı oluşan imkanları daha iyi değerlendirebiliriz. Yani çocuğuyla kalite vakit geçir. İşte hiç olmasa hiç yapamazsan ya götür bir tur at, bir çiçek hakkında bahset, evrenden bahset, ne bileyim bir şekliyle kendi kültürünü empoze etmeye çalış. Bir insan 7 saat bir okulda oturarak bir şey öğrenmez. Ama yaşayarak çok şey öğrenir. Diyeceklerim bu Bazı kadar. teşekkür ederiz Figen. Şimdi biz son 3 dakikamız kaldı. Biz tekrarlıyoruz. Biz bu programı pazar günü yapacağımız seminer için yaptık. Hem burada seminerin amacını ve önemini anlatmak hem de buradan Kopenhag bölgesinde yaşayan, İSOY ve çevresinde yaşayan insanlarımızı seminere davet etmek. Figen isterseniz son şeylerinizi alayım. Edin bir Kürdi bir Türkî fark nakit. Kujane Ez goti. Kurdî bêm yani peyama min a dawiye hemê hevalê me niha li me temaşe dikin. Ez bawerim hêvî dikim heval li xe, li dîroka xe, li derfetêk hatinî holê, bedelek hatinî dayînê ji vir şova li wan bi xwedî be jiyaneke bi zimanî Kurdî yan jî bi çanda hunera Kurdî bi siyaseta Kurdî bimeşîne em çi qas li Ewropa jiyan bikin jî kokê me belî ye, deraka em jê hatinî belî ye. Hemê hevalê li vê derek me temaşe dikin jî em gerek rojê semînerê di nav xe de bibînin dem baş serkeftin. Spaskini ji bo ku te hatî û te va nirxên xê û zanistiyê xê giranbiha bi me re û bi kesê ku li me guhdar dikin re parva kir. Mala te ava be û em ê rokê pazarê hevdî bibînin. Ez dixwazim bername bi dawî bikim. Berek ez dawî bikim, ez dixwazim careke din bêm. Semînera me rokê pazarê saet naberê û yekê û pênca da li Vayli skolin Vayli delin yek îsoyê em vegîştka dawet dikin û werin gulên gula kesê ku vê evkê sûnime bikin gulênin belkî em jê em ûn jê fêlekê bigirin. Xêrî ji wê yani em vê çay vê qawe bernadin yani ev ka me jî heye ev îmkana me jî heye em bi vî avayî hatin dawiya bername wek min gotî Pekan TV ji vira şinda bi hevalê denê ecer ve hevalê nû ve êk ji rokê pazartesê da dest bi weşana xwe bike. Li bendê me bin û me taqîb bikin, me bişopînin hetanî roka pazartesî biminin xêr û xweşiyê da û xirbe bi xatirê we.